Ki benefis ki gen nan betrav? Betrav rekonu spesyalman pou vale nitrat li genyen la dan. Nitrat se yon prodou chimik ou jwen ni naturelman nan kek manje, takou nan betrav. Nitrat benefisye gason ki pa karete kampe pou yo satisfe patner yo le yo nan relasyon seksuel. En plis, nitrat benefisye moun ki atlet yo. Sa vle di moun ki fe anpil egzersis yo. Etit ki fet montre ke atlet yo gen kapasite pou yo fe egzersis pi fon epi pou pi lontan a kos de nitrat ki nan betrav la. Nitrat la laji ven ki nan kor kon sa pou san ka sirkule bien epi li ede mus ki nan kor jwen pou vale oksijen. Kontinue gade Santé Pam ak Dr. Fouro Merlin pou plis informasyon sou nutrisyon. Merci.